Hallelujah, hallelujah. Mkwanyinya na save agbako. Na ma odi Yesu mavawa. Ni bonavawa abon launching 30th November 2 o'clock sharp. The Church of Pentecost Bethel Assembly Soka Kofa Agofo. Alaba amiyo kafa ataka fotbala. Owenye nyafa area head Pastor Brains Agiti Kwashi. Nyafa district pastor Fred Tete. Alaba ne Yesu mavawa amakwa le to komo no hajila gawo. Nyafa elder Prosper Kotamati ele to komo. Mama Peace Kaba ele to komo. Minister Peace Amatefe ele to komo. PJ Accra Agbona Mima Wunolo Nyapa Minister Dikinestenge Ihala Tukwoma Tutafla District Nyapa Minister Eli Klim Roots Iha Ala Tukwoma Nyapa Minister Gabi Nyal Tukwoma Noga Atuso Kakofa Alaba Nyutumon Papa Miyo Mikata Bene Nyaba Nyasubo Mau Haji Jabata Nyama Mikafui Praise you Mikafui Mivana Nyakafu Mau Nyako Katutu Mau ne Yerami Mau ne Yerami Agbalo, agbena o.